Kani gade Guwahati TV. Meghalaya Boxing Association kalapani pathai ki hindriu ngut kirang Ïakura bakan sai tam na kani kejela ki banna yeshimanta Rynsan yakop jong first elite senior men national boxing championship 2016 kebanlong sorba Guwahati nadu kaphatrek hadu karsan trek mentau benai no pra kini kirang Ïakura ki ban mi khmat na kejela Meghalaya ki kinthop yo pans kham ling do nong lai haka jingkhia ka basau khandai kilo ubana mola yorong ham nang tau juster wel jarwa haka jingkhia ka basan pu ar kilo na punthor umkha Gandor Marwen haka jingkhia san phunre kilo baru anthani shadap nre pusau kilo na ka West Gentles district ka Meghalaya Boxing Association kla shimru ya arngut kirang ile kai na Gorkha Training Center bakan thop yu Arvin Pradhan haka jingkhia ka ban re kilo bat uktilak budha haka jingkhia ka ban re khandai kilo kani gade ka sen ka ban kong e ban pulong ni Rynsan Ïakura nadu balasang thmai ka Boxing Federation of India haka arsan trek nailor mentau snam ajar khanreu haden baka senjok jongkari kalasa sospan haka International Boxing Association haswa bakini girang Ïakura kin mino na kani ganong ba banai shimanta syakani Rynsan yakop Guwahati CTV galayo aru banyak ren bat kini kirang ki balapan pau yala ka jong ka thong jongki Ngadai Anthony Shram balasain ka West India Boxing Association na Juwai Gusno juga di Narwan di Central District Saturday na is ta kani ke dari kesian banangkong banga dari ban shim banta akan dengan state level champion sorry having national level first time ngamla rupan angnom no dari aku get more experience not just only experience but kan wanda ya kecing job ke jong state wa ban I'll try my best wa banang tang makin trade melade mandan kata kemsian ban lekai hok de kenang bakin yo 100% ya kan national international ru number ba tangi state level ru kin percent kam da yarap ba ma ande kelada percent ya kan state nombak state pin yo ya national kam suk ma ban yo kam ya jam ru tengah teng skam nang nomai chong sa mai ham awan na iska sir district re de sin na ban kong wan national yang kwa ban persangkat mengalai ya kai ma praktis matris dom metamensin met dapat start kwa ban persangkat mengalai ban yo ke jong tadi jatuh wajarwa chong sa tuan kani kade ga sien ba nikong ba dan yo ban dibacanya state praktis kat bala je kenang bangen yo so jing chop ma Kerting cuma kalau dendor marwin, macam masa haji aja, dengan lihat Green Heart Boxing Club, dengan ini is kasih, jadi macam national ketika first time menikung dua boleh kai. Expectation cuma ketika goli, ada ngelihat balak ni bangan yo, yang tahu ni. Hak boxing ni dia dan kami benang kita lain ni, ke mood ni dia jing tristom ni dia ketika way, ada yang minat bling ni boleh ya thong ban yang kon dia akan ni sport ring dan kam education ru kam long bangin terus kam jam sakmat kan ki qualification kam di ban kam lada ni dan qualification ni biang sak sport ki lepa terus tomba tengi yo segi thong ki gold medalist tengi yo ke kam kata de 100% yo Kumba kalong menta kini girang ile kai lalong ki balapan khaya ba na benta Rynsan Ïakura first elite senior men national boxing championship 2016 hadin baklayo la ban kilan mat bha la kumba arbanai hapo kajing aji ka jong ko chichla ba lari harpran kani ka competitions kalong kani ka senior divisions kalong very tough competitions abaro ki age group ki badan ka national boxing championships ko punya ada ka boxing federations of India karo kompet nomor bagi 4 leg ya kani ka seniors nomor ta ka jing chang suspend jang ka federations mentala sausnam tiga ni ka sien jam ko beningkong ka bagi ka federations nado baki la form yang men kani September but yo ru da executive committee ko thmai tiga ni ka sien ko beningkong ko sedang biang hadian sausnam dia ka expectations ban om keluar kini kita ngam hadu kata nga kerman ye ki pot bakit le ha ki
weight category jongki lada kinang ya na quarter final sejrong ne poi quarter final kal along ka ike ke ba sultanat wat yang kumngau coach ba ngapet ke training jongki malang singi ngan so comment ba kisnem gi banwan ngi not hi ban ong man kermen bakin sale kamar Ya kani kan hon on yalam diki arngo ki coach kejela bakan top yu ba Jimmy Bosco Shadap bat uba Hardinan Rani bat kani kan hon kan mi na kani nong ba lasai ka singi ka nyo tering kom ban chupan kamau an thani Shadap upan skam lang lingdo nong laj baru just terwal jarwa kidai ki rang bala khore ka tak maksiar haka annual state boxing championship 2016 kabala long hau nai tung hakani ka nong ba kat bau dandor marwen lo job yak tak ma rupa Kani Gadega Batisi TV.